Na wa ke a bongwe wetsa mo ga dikgang tsa Botswana television re tla ka thama loko go ena go tswa toropokgolo ga Borone a re ha re simolla re lebepele ditlhogo. Tautona Dr. Masisi a ikanisa maloko a khuduthamaga ya lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC. Mahatshe a Botswana le Estonia a neelana dipuisano hatshe go sekaseka ditumalano tse di gareng ga one. Moeteledipele wa BFA yo mošwa rotloediwa go busetsa seriti sa kgwele ya dinao. Dumela wetso ke ona ra banteng ka lakatšhane ke na le sentle moeng go rona dikgang tse ka puo ya diatla. Mme ha re simolla Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a ikanisitse maloko a khuduthamaga ya lekgotla le le tsamaisang ditlhopho mono ga Borone seo se ba letla go simolla tiro. Tiro ya khuduthamaga ke go naya ofisi e tsamaisang ditlhopho ya IEC bogakolodi go tlhomamisa gore ditlhopho di tsamaisiwa sentle le go netefatsa ha puso ya batho ka batho e diragadiwa. Maloko a tlhomilwe ke lekgotla la boatlhodi kgwedi eno e simologa. Maloko a matlhano a Re Kennedy Pitt, Re Maoto Anong Sibina, Re Uya Pondadi, Me Elizabeth Masire, le Me Wame Tanke. Dr. Mokgweetsi Masisi oba eleleditse katlego mo tirong ya bone e ntšha. The Commission is responsible for A, the conduct and supervision of elections of the elected members of the National Assembly and members of a local authority and conduct of a referendum. B, giving instructions and directions to the Secretary of the Commission appointed under Section 66 in regard to the exercise of his or her functions under the electoral law prescribed by an Act of Parliament. C, ensuring that elections are conducted efficiently, properly, freely, and fairly. And D, performing such other functions as may be prescribed by an Act of Parliament. Good luck. Mahatshe a Botswana le Estonia a ikaelela go nonosa tiriso mmogo mo mehameng e harologaneng ya akaretsa merero ya tsa sepolotiki le itsholelo, mehama ya tsa madi, maranyane le thuto. Dipuisano tse di eteletsweng pele ke maphata a tsa mahatsha sele a mahatsho mabedi di simolotse mosong ono mono ga Borone. Motshwarela mokwaledi wa lephata la mafatsha sele Re Clifford Maribe a re go botlhokwa gore mahatshe ka bobedi a sekaseka kgatelopele ya ditumalano tse a setseng a di dirile. A re go diragatsa ditumalano gareng ga bobedi jo go botlhokwa ka go ka tlisa ditharabololo tsa dingwe tsa dikgwetlho tse di amang batho ba one. Dipuisano tse di tla jana morago ga loeto la ga Tautona kwa Estonia, Tautona wa Estonia Re Alarkaris mono Botswana. It is imperative that we seize this opportunity to assess our progress on commitment made in our previous discussions. We must also be diligent in identifying any challenges that may impede our progress and address them head-on. This forum should inspire us to explore new avenues for cooperation, ensuring that our partnership remains dynamic and responsive to the evolving global landscape. Co-Chair, I would like to take this moment to acknowledge the significant advancements we are making towards the finalizing the double taxation avoidance agreement between Botswana and Estonia. I'm happy to note that arrangements have been finalized to have this landmark agreement signed during the upcoming session of the UN General Assembly in New York next week. Excellency, you already mentioned the double taxation agreement. I think that's a very, very good move, and I hope that the foreign ministers will sign it in the coming weeks in New York. So the companies of our countries, of our both countries, would also have a better environment for accessing to each other's markets.
I also hope that we will have some time to discuss the global and regional challenges that you also already mentioned. This is no surprise that Estonia currently sees the global developments and all its foreign policy through the prism of the Russian aggression in Ukraine that is so close to us and so existential for us. And we would like to explain our views on that war and what it has brought along for Estonia. Maloko a kansela Gaborone a weditse paka ya one ya ngwaga tse 5 mme ba kopane e le la bofelo mo bekeng eno ha se mo disaputego e o maapane ra toropo a Gaborone re Austin Abraham a re mo dingwageng tse 5 go nnile le maduo a nametsang mo go tlhaboleng motsemogolo toropokgolo ya Gaborone a re ditlhabollo tseo ke tse dineng di tlhotlhelediwa segolo bogolo ke mananeo a puso a tshwana le go hetola mengwe melao le a tebagantseng le gona benggaedi thata go rata moranyane jaaka dipaakanyo tsa ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga di tsweletse khansele ya Gaborone e tsere nako go lemoga dikatlego tse puso e di kgonneng mo maitekong a go tokafatsa matshelo a batho le go godisa itsholelo ya Botswana. Ratoropo a Gaborone re Abram a re mananeo a tlhamile ditiro e bila a tlhabolotse itsholelo ya lefatshe leno. Efforts that contributed to the socio-economic development of our communities during the plan period. Some of the achievements include the simplification of legislation and administration reforms that has improved the business environment for ease of doing business. Go nnile le maiteko a bonalang mo go tlhaboleng matshelo a batho mo dingwageng tse 5 tse di fetileng. Dingwe tsa maiteko ao di akaretsa go tlhofofadiwa ga melao e tlhabolotseng dikgwebo le dipeeletso. Mananeo a mangwe a akaretsa chema maranyane a smart sports le lenaneo la ipelegeng le le tlhabolotsweng. Mananeo ao a fetlhile ditiro le tlhabollo ya itsholelo. To mention but a few. In addition, we have seen the revision of NDP, UDP to align to the electoral cycle. These initiatives and programs brought about projects which created job opportunities and economic empowerment to our communities. Ratoropo o ne a tlhalosa fa puso e diragaditse mananeo otlhe a ngwaga wa madi wa 2023-2024 mme mo nakong eno ditiro tsa ditlhabololo tsa 2024-2025 di tsweletse sentle. Implementation of 2023-24 CCP projects have been completed. In preparations for the commencement of 2024-25, mananeo a ditiro tsa CCP tsa ngwaga wa madi wa 2023-2024 a weditswe mme mo nakong eno ditiro tsa ditlhabololo tsa 2024-2025 di tsweletse sentle. Mme ke tla rata go lebolela gore re mo dipuisanong mme re solofetse gore ditiro tse di tle bokhutlong kgwedi eno e fela. Will be fully discussed under the Urban Development Committee report on the second day of the council. Ka lefatshe leno la ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga ka kgwedi ya Phalane go supa fa toropo ya Gaborone e kwadisitse batlhophi ba le 81,744 mo dikgaolong tsa yone tse 5. Go rata moranyane BTV News Gaborone. Mo rulaganyo ya phuthego ya balemibarui ba kgaolo ya Afrika mewa Rabile Ditedu o rotloeditse balemibarui ba kgaolo ya Afrika go tshwaragana le go dirisana a re seo se tla ba thusa thata mo go amoganeng dikitso tse di hapegileng tsa temothuo tse di ka ba thusang go fetola ka ga ba ntseng ba dira dilo ka teng. Mme Ditedu o ne a bua kwa phuthegong ya bobedi ya balemibarui ba kgaolo ya Afrika e neng e tshwaretswe kwa Modipane. Jessica Pilane ka dintlha. Phuthego e tlhalosa fa ile mosola thata ka jana e fa balemibarui ba mafatshe a sebaka sa go amogana maele le go rutana ka ditsela tse ka tsone ba ka tlhabollang le go godisa mogama wa temothuo mo kgaolong ya Afrika.
Africa is often referred to as the breadbasket of the world, and rightfully so. We possess vast fertile land in Africa. Kgaolo ya Afrika e kaiwa fa e ungwile lefatshe le le nonneng le ka lone re kantsha dijo tse di rileng, mme le fa go ntse jalo balemi bangwe ba santse ba retelelwa ke go ntsha dijo tse dintsi ka ntlha ya dikgwetlho tse di ba lebaneng. Ka jalo go kopana jaana re arogana dikitso le go thusana re le balemirui ba kgaolo e go ka netefatsa gore re ntsha dijo tse di lekaneng. While ensuring food security for Africa. Mo godimo ga mo dikgakololo go tswe mo balemirui ba ba tsweletseng ka go dira bontle mo mohameng o tsa nna matsorotsoro. Re ke mo hale re le teng re gatele hape jaaka tautuna le tsa gore re tlhabologa re itlhabolle le rona motswana o tshwanetse itlhabolle ka sana le sone. It's time now we understand that with the agricultural products that we are making, let's process them, let's keep them longer, let's make nka le gakolola gore le itse gore ke nako jaanong ya gore re netefatse gore dijo tse re di ntsha mo temothuong re di babalele gore di seka tsa senyega. Seo se ka thusa gore le mongwageng yo tlang a bole ka kgona go di rekisa go dira letseno. Actually making more money than what you can actually make with the raw material. Because once I produce the milk, I sell the milk. It's very important to have a mentor because mentor have the experience. He or she already know what is happening in the things that you want to engage in. So gore o kgone go tswelela pele mo temothuong o tshwanetse go nna le mogakolodi ka jaana wa bana le kitso e rileng mo go se o batlang go se dira. A lot of people, a lot of mentors, I got them through my Facebook because the things I post is about what I do. Phetogo ya monongwaga e leng ya bobedi ya balemirui ba mafatshe a Afrika e ne e tsenwe ke balemirui go tswa mo lefatsheng leno le a mangwe a tshwana le Afrika Borwa, Lesotho, Uganda, Kenya le a mangwe. Phetogo ya boraro yone e tla tshwara ngwaga o tlang kwa Kenya. Jessica Pilani, BTV News, Modipani. Ntse le kwa phuthegong eo balemirui ba lefatshe leno le kgaolo ya Afrika ka kakaretso ba rotloeditse go dirisa mananeo a tlhabologileng go godisa le go tlhabolola mogama wa temothuo go itira dijo le go rekisa kwa mebarakeng ya mafatshe a sele. Se se builwe ke motlhatlhela dithuto kwa sekolong sa ithuto ya ditiro sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources re go itsone Malambane. Jessica Pilani wa tswelela. Temothuo ke nngwe ya mehama e nang le boleng jo botona mo kgolo le tlhabololo ya itsholelo ya lefatshe leno. Ka jalo lefatshe leno le tsweletse ka go gatela pele ka maiteko a go tlhabolola mohama wa temothuo. Nngwe ya kgatelopele eo ke go ba monwana tumelano le lefatshe la Bahamas go simolodisa go dira menontsane ya dijalo ka metsi a ditlhapi e le tsela nngwe ya go tlhabolola mohama o. Le fa go ntse jalo dikgwetlho di tshwana le phetogo ya loapi ke dingwe tsa diemo tse di santseng di babalela mohama o wa temothuo. Bokopano jo ya boele sebaka sa gore balemirui ba kgaolo ya Afrika ba arogane dikitso tsa go itepatepanya le dikgwetlho tse. Bontsi ba difamara re bona di kropo tse disha ra di kgathegela mme ha re ka lebella go morago re na le di kropo ya mo Botswana tse leng gore di ka re thusa seemo se sa climate change tse leng gore di bata tsolone letsatsi le le bogalele di bata metsi a mannye mme bontsi ba tsone di jwalo tseo ra di itebatsa. Nka go neela sekai sa lebelebele, nka go neela sekai sa dinawa ke dio tse leng gore di bata letsatsi di bata metsi a mannyane. With aquaponics you can also grow vegetables, all the different types, more than 122 types of vegetables at Mohuta o wa temo go lemelwang dijalo mo metsing a ditlhapi o siame thata ka o ka kgona go lema dijalo ka bontsi mme wa kgona go dira dipoelo tse dintsi. Mohuta o wa temo o ka direlwa mo lefatshe lengwe le lengwe go sa kgathalesege gore seemo sa loapi sa lefatshe leo se ntse jang. where there's a desert or anywhere through Zimbabwe, Malawi, all over, we've got systems and the systems are working. Bangwe ba balemirui ba supile fa ba ithutile go le gontsi mo bokopanong jo mme bile ba tla fetola ka fa bantse ba dira dilo ka teng. Bo mosola ja gore re be re le ha go re thusitse thata le rona re rekisitse Botswana gore ba itse gore mo Botswana nteng ga dikgomela ka re yo mongwe na a bua hala a bua gone gore ene o ntse a itse gore Botswana ke le hasela dikgomo mme ya no itemogetse gore beyond dikgomo
go na le tse dingwe gape. Le fa go ntse jalo balembarui ba ba gakolotswe go tswelela ka go tsenela diphuthego tsa metlhale ka jaana ba anya dikitso tse di faphegileng tse di ka ba thusang go itlhabolola le go oketsa seabe sa bone mo kgolong ya temothuo. Jessica Pilani, BTV News, Modipani. Fa re gatse ditswela wetso go rotloetsa tiriso ya puo ya diatla go ka thusa lehatshe leno go aga tšhaba e akaretsang botlhe morago ga gore lehatshe leno le saena tumelano ya lekgotla la ditšhaba ya ditshwanelo tsa batho ba ba tshelang ka bogole ka ngwaga wa 2021 go setse go dirilwe maiteko go bana ditlamelo go tokagatsa matshelo a bone. Seo se builwe ke tona papadi le madirelo re Mosekgafela kwa segopotsong sa mahatshehatse sa batlhoka kutlo kwa Motšhudi. Budula Mogorosi. Letsatsi la segopotso sa batlhoka kutlo lefatshe ka bophara monongwaga le ne le ipelela ka setlhogo se se reng go baya monwana ditshwanelo tsa puo ya diatla. Tona wa lephata la papadi le madirelo re Mosekgafela a re batlhoka kutlo ba na le ditshwanelo di akaretsa tiriso ya puo ya diatla e ka yone ba kgonang go supa bokgoni jwa bone. Rena ra itlama botlhe gore re a e goga re goge mmogo re na le batlhoka kutlo. Thulaganyo ya gore hitlhella dikeletso tsa gore be re le tšhaba e ntseng ka 2036 le bona e be le gore ba karolo ya ona tšhaba eo ya 2036. Tiriso ya puo e bagaetswe ke ngwao ga se hela tsela ya go buisana. Boitumelo bo bogolo bo mo lehatsheng le la rona jaaka ha ile ka 2021 Botswana jaaka mahatshe a mangwe a ipona a ratifya United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD. Tse tsotlhe tse ke di buang ha ke tse ding di supa gore lehatshe la Botswana le lone le itlamile gore le tla direla bana le bogole. Batlhoka kutlo go tlhalosiwa fa bana le ngwao e ka yone e ba lomaganyang le batho. Ga lona le utlwa ka ditsebe rona kutlo ya rona e mo matlhong. Lefatshe lengwe le lengwe go tlhalosiwa fa le na le puo ya yone ya tiriso ya diatla. Go na le mo go teng home sign ga se puo ke gore o bo rata gore o bo kgona gore le tlhaloganyane mme ba e dirisang ya bone ke puo ya diatla e leng go e atlegile ya Botswana e bile ya Botswana Sign Language. Yaanong ga bantsi yana ba rona re ikgantsha ka puo ya rona, proud to be deaf ke yone sengwe sa ntlha sa deaf culture. Thulaganyo ya sign language ba gaetsho ga se a bone hela le rona re le morafe re ntseane re tshwana go re ithute gore re kgone re bue le bone ka tsela e tshwanetseng. Morafe o rotloeditswe go ithuta puo ya diatla gore ba kgone go tsaya dikgang le batlhoka kutlo ga mmogo le go hegosa ditirelo. Budulo Mogorosi, BTV News, Motšhudi. Dialagano tsa lenaneo la ipelegeng la ithuta ya ditiro ya diatla di kgothaditswe go ikopanya go dira dikhamphani tse ka tsone ba tla tlhamang ditiro go kgona go itshetsa le mo malapeng a bone. Baithuti ba le 30 le bone ba ne ba aloga mo dithutong tse di harologaneng kwa ETSA 6 mme ba kgoletswe mowa wa boitshoko le wa bopelotelele go fitlhelela ba wetsa dithuto tsa bone. Tiny Tsukudu ka dintlha. Lenaneo la ipelegeng la go dira ka diatla le le tsamananang le letsholo la go fetola megopolo le ikaeletse go tlhatlhalla dialogane ka dikitso le boitseanape jo bo maleba jo ba ka bo dirisang go itshetsa le gore ba kgone go akola ditiro tse di duelang botoka. Lephata la dikgaolo le ikopantse le ba sekolo sa ithutelo ditiro tsa diatla sa CITF bobedi jo bo itlamile go bolotsa ithuthuntso e mašetla go neela dialogane dikitso tse ba ka di dirisang go dira ditiro tse di farologaneng. Re kopana hano go ta go alosa bangwe ba dialogane tse e leng gore ba ne ba le mogolo le lenaneo le gone mo kgaolong ya rona ya go kgava ngwe bangwe ba ne ba le gone mo ETSA 6 mo bangwe ba le mo dikgaolong tse di harologaneng tsa kgaolo ya rona ya go kgava ngwe. Jaanong gongwe ke tseye sebaka se betho ke ba gole gore ba ntse le mowa wa boitshoko wa bopelotelele wa go tsenana lenaneo le bangwe
ne ka re ga ba le tsenela ka gore go rutwa ka teng ka re go bonya ka gore go a bo go rutwa la go se mo tlaseng mo o rutwa gape o tla o dira bahaitso ne ra simola re le council re supa gore ra go thusa ba ba tshwana le di-artisan hei batho ba ba re direla mathata ga o mo neela ntu ya ge wa gompieno ka moso e simola go smaila ntu ya teng jaanong le lona ka lona ebile le neetswe ditankana tse ke dumela gore ntu tsela go di aga bahaitso di ya go nna manto a e tareng batsadi ba rona ba nna mo go one ba itumele bogolo jaaka goromente a tsweletse ka go direla bathoki ba rona batsadi ba rona manto dialogane tsa ISDC ba kgothatse go bereka ba le seopo sengwe go ntsha maduo a nametsang se se botlhokwa ke dikopo bongwana ka ire ga re tswa gone re tsene ko diyunibesithi tse di maleba ba re gakolole ba re thusa gore dikopo re ka di dira ya gore re go tsweledisa selo se tlabe re se ithutile gompieno bangwe ba dialogane ba lebogetse khansele le ba CITF go ba neela bokgoni jo mme jalo ke dumela gore ka di-skills tse re di amogetseng bo go age rona bangwe ba rona le ba sa itse le gone go duba daka le stena gore go tewa eng but hela khansele e re thabolotse re kgona go itirela gompieno le gone go aga thulaganyo e ya kgolagangwe le gape ka jaana e le jwa e tla thusa puso go dira ditiro tsa yone ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase e dirisa dialogane go na le go dirisa dikhamphane tse di tona Tiny Tshukudu BTV News ETSA 6 mokwadi wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso mme Bonolo Khumotaka wa kgotsa tshwaragano ya maphata a puso le bakana a ikemetseng ka nosi mo go tlhomamiseng gore thuto mo lefatsheng leno ya tokagala le gone go thusa barutabana mme Khumotaka o na lemoga seabe sa mokgatlho wa Francisco Malesela Kgoboko Trust o tshwaragane le lephata la thuto le tlhabololo dikitso mo maitekong a bone a go tokagatsa seemo sa thuto kwa kgaolong ya bobirwa Mamosisisga Kapego. Mokgatlho wa FMK Trust o tla lekgetho la bobedi go lemoga bokgeleke jwa bangwe barutabana ba mo kgaolong ba ba ntshitse maduo a mantle mogola mo maduong a PSLE, JCE le BGCSE. Barutabana ba le 76 ba ne ba abelwa ditlankana le dietsele. In primary schools, we have registered a pass rate of mo maduong a dikolo tse di potlana re gatisitse 76.6% ngwaga o hitileng fa go tshwantshangwa le 75.8% wa 2022 fa maduo a dijuniara one a eme jaana 38.9% ngwaga wa 2023 fa go tshwantshangwa le 38.8% wa 2022 dikolo tse dikgolwane tse pedi tsone di dirile jaana 16.47% ngwaga o fitileng fa ka 2022 gone e ne e le 16.62%. 7% in 2023 against 16.62% in 2022. This is just to show our commitment to education, for I value education. Se ke sekao sa gore re eletsa go ema nokeng thuto mo lefatsheng la rona. Ga re sa dirise nako yone go tla dira mang gore re tle re kgona go ntsha baithuti ba maranyane a go ya ngweding ke gore re simolole go sekaseka talente ya baithuti ba rona go tswa kwa moding. From the first day that they enter school. Mokwaledi kwa lephateng la thuto wa kgotsa FMK Trust go ema nokeng thuto ya lefatshe la Botswana. In the region where we are in Bobirwa, it is pleasing to note that stakeholder participation and engagement is highly visible. Wa itumedisa gore mo kgaolong e re le mo go yone e tshwaragano ya maphata ikemetseng le puso ya bonala dikolo di thusiwa ka ditsela tse dintsi jaaka dikolo tsa rona tse dikgolwane tsa Madinare le Matshekge di na le dikoloi tse di rekilweng ke botsadi jwa metse eo. PTA funds. Mongwe wa ba ba dirileng bontle o ka ile fa lerato mo tirong e le lone le dirileng gore a ntshe maduo a nametsang. With determination, perseverance and right support system. Gore go nna pelotelele go ikita sehuba go nna le kemonokeng e maleba re ka kgona go hitlhella ditoro tsa rona. Sa bohelo ke a kgola badiri ka nna go bo re dirile bonatla le go rotloetsa ba bangwe go gata le rona. Those who did not do well. Kemonokeng ya FMK Trust le lephata la thuto le tlhabololo dikitso e tla tswelela go tokafatsa thuto mo lefatsheng leno segolobogolo mo kgaolong ya bobirwa. Mamosisisga BTV News Bobonong. Ke re ke go tswela tsedile ka lokana go ewetso mme dikgang ga di a hela seti ke ga kwa go tlalatsa metshameko.
tla ke go leboge one Rabanteng Kalakachane Motswana a re bana ba tshipa ba tsaya mmila o le mongwe hela ba kgaogangwa ke dira tsa megotla tiro re santse re tshwere ka matsatselelo ko mo Botswana Connect Motswana wetso amagela tsa metshameko lekgotla la Botswana table tennis ka tshwaragano le Okavango Diamond Company le roletse lefelo la re ba bona ha la mabela a Podi Center for Table Tennis le le kwa sekolong se segolwane sa Patikwane di dirisiwa tse leng boswa jwa kgaisano ya Africa Youth Championships e ne e tshegeditswe ke lekgotla la BTTA monongwaga a re utlwe koketso ra Montsho. Fa a bua kwa moletong wa go rola didirisiwa tseo mookamedi wa khamphane ya Okavango Diamond Company Remme Tamasire a re ba mototo go nna le seabe mo go thabololeng batshameki ga mmogo le seemo sa motse. Kwa mo go maswe re ile kompani ya Okavango ra itumela gore a bo ra mangwa le yone ka gore ditsamaiso tsa rona le maikelo a rona re le ba koporasi ke gore re tswa mo lehatsheng le re dirile tiro ya rona re tlogele gona le bosupi ba gore re na ra kgona go thusa lehatshe la rona le tsone ke re sport ba gaetso re itse gore ke so se botlhokwa re le ke gona re se rotloetsa le di company tse dingwe tse di tshwarang le tsa rona ka gore ga ke company e lengwe hala a sikara morwalo otle lenaneo la re ba bona ha le le rotloedang ke khamphane ya Okavango Diamond Company la mo go tse dithuso di akaretsa tsosoloso ya tshingwana ya sekolo le go lengwa ga dithare tsa mengwe di feta 40 go tsamaelana le mono wa go ipelela tsatsi le mafatshefatshe la motshameko wa table tennis mo gape go thusana le tshomarelo tikologo. The installation of the Jojo tank and the drip irrigation system has provided a sustainable solution. Go gokelwa ga dipompo tsa nosetso go tla tlhogofatsa tiro ya baithuti ka jalo tshingwana e tla ba tswela mosola le moniwageng tse di tla. Of everyone involved, especially the dedicated students who have kept this initiative alive. Ahelaha babo ba re maybe le re ta ka sustainable project e re sponsoriwang ke Okavango Diamond Company ke yone e le gore tile go rolwa mo letsatsi le ke le kope jalo goreng re le enjoyne mo go welcoming bone bogogi ja BTTA mo go welcoming le sone sponsora sa rona e leng Botswana e leng Okavango Diamond Company. Go kelela ga dipompo tsa nosetso go taelantsha lethoko la metsi le go namola baithuti morwalo wa go nosetsa ka jalo ba nnile nako ya go iteboganya le dithuto tsa bone ga mmogo le metshameko. Go godimo ga moo dithare tse di tla thusa go dira ditsompelo tsa motshameko o kgotsa di-rackets. Koketso ra Montsho, BTV Sport, Mabela a Podi. Mme jaanong fa re tsena mo go tse dingwe tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao re tumiso ra ga re kopile moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Football Association Tarik Babitseng go busetsa seriti sa kgwele ya dinao mono gae tona o buile seo jaaka a ne amogela semmuso moeteledipele yo maabane morago ga go se kotama ka mafelo a beke kwa phuthegong ya Botswana Football Association e neng e le kwa Phalape a re utlwe Thapelo Banda. Babitseng yo tsereng boeteledipele jo morago ga gore matleng ditshite ikgogele morago jaaka gone go baakanyediwa poeletso ya go tlhophiwa ga moeteledipele o kopile go etelela pele lekgotla la BFA ka botswapelo. Ha ile gore go na le dingwe tse di sa tsamayang sentle, Mr. President, the very first thing that you must do ke go tlhola gore mmedi o dintse di tsamaya sentle ko BFA. Madi a ntse a dirisiwa sentle, the CEO will assist you mo kganyeng yone e be le gore re ka bona gore go a go pele. We want you to start on a clean slate. We don't want gore ka moso e be gote re ba bitseng le komite ya gagwe ba dirile jana le jana re go maraka dipuo tse le gore ga di a go lebagana mme ya ka nne ke bua ona le borre ba ba hitileng le bomme ba ile gore ba tla go thusa ke di halana tsa rona ba ile gore ba tshotse dikgang di le dintsi thata se re kopantse ke kgwele ya dinao ya Botswana kgwele ya dinao ya bana ba rona ke ne ke re ka ba go kwantseng jalo ke a leboga and once again congratulations Mr. President and all the best. Mothusa moeteledipele yo wa pele wa BFA o ikanne go dira tiro le go tsamaisa lekgotla ka manontlhotlho. And say part of the manifesto which has been received by my National Executive Committee, key to it was to bring back football. Dingwe tsa maitlamo a rona ke go buisetsa serodumo sa kgwele ya dinao mono gae. Ke tsaya gore molaetsa wa teng o gorogile ebile ke se se tla diragalang. Elected myself and my executive
to lead football for 4 years. They believe in exactly what we said, and I think the tone has been set, Minister. We are going to take football to greater heights. We must appreciate that you affiliated to BNAC, COSAFA, CAF, jaaka re berekisanya le makgotla a COSAFA, CAF le FIFA re tshwanetse gore seriti sa rona se utlwale go go bone. It is very important that our footprint at COSAFA and CAF and ultimately FIFA must be recognized. Babitseng o solofetse go etelela lekgotla la BFA mo dingwageng tse 4 tse di latelang a thusana le khuduthamaga e ntšha e le yone e tlhophilweng ka mafelo ano a beke. Thapelo Banda, BTV Sport, Gaborone. Me re sa le fo moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Football Association Tarik Babitseng a re go tlosolositswe go simolola ga paka ya kgwele ya dinao ya 2024-2025 e neng e solofetse go ka simolola ka mafelo ano a beke. Paka ya 2024-2025 jaanong e tla simolola ka kgwedi eno e le 28. I said that we are going to give our Premier League the autonomy they deserve, and that is going to happen. And from here, we are going to be going to the CEO of FNB just to enlighten. Re tlosolosa tshimologo ya ligi ya paka ya 2024-2025 ka gore re tshwanetse go dira dilo ka fa tshiamong. Ke tla kopana le barotloetsi bagolo ba ligi e leng FNB go ba tsibusa ka se. We will be announcing to you the media. This is my talk between the minister because I'm going to see the important stakeholder. Don't mention it first, but the transparency that we pledged and said we are going to do, this is the beginning. Mejanong faragarla dikgang tse motshameki wa monogae e kua yuri yo leng kwa University of San Antonio kwa America o tsweletse ka go dira bontle jaaka na phadisana kwa kgaisanong ya Frederick Memorial Islander Women's Open Tournament ka mafelo a beke. Yore o nnile mofenyi mo karolong ya di-singles a sena go padimola Luna Djokovic wa Texas A&M Kingsville ka 6-2, 6-4. Leticia Tarraco wa Corpus Christi ka 6-4, 6-2 ga mmogo le motshameki ka ene Babenko ka 6-4, 6-3. Mo karolong ya di-doubles ekua yore o bone phenyo e nngwe gape a sena go fenya karolo ya di-doubles le Arena Babenko ba gapa bomampodi kgatlhanong le Kesnia Ramanuskaya le Yana Mkhitaryan ba sekolo sa Corpus Christi ka 7-5. Ekua started the season very, very well at the University of San Antonio. She just won her first fall singles tournament and the doubles tournament. Ekwe has been doing really good this year. She has got herself some ITF professional rankings, and our plan is that we support her fully to make sure that she qualifies for the Los Angeles 28 Olympics, and she also can continue doing well in our national team, as we saw that she played really well for our women's national team at the Billie Jean Cup this year in Kenya. This coming week, we'll be sending about 3 coaches to the ITF Regional Coaches Conference in Cape Town. They'll go there to go and enrich themselves and empower themselves and learn about the latest coaching techniques. The 3 coaches that we're sending are basically based around the country. One is from Maung, where he's also part of the BTA working with schools. One is based in Moeng as a teacher there, but also as a tennis coach there. And then the other one is a lady based at the National Tennis Center. That will be part of a coaches conference, which would have attracted the best coaches around the world to go and share knowledge about the latest coaching trends. Motsana wetshopego eo e re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona mme gakologelo kgang ga ke di fela nako gangwe le gape ke yone maba re tlana mare di tshegeditse gone ga mme o ne ra banteng ka lakatšhane o tla ba buile go ta go tsweledisa ba garela ditirelo tsa tsatsi la labobedi tsa Botswana Connect a nako ye ke leboge ke be ke